Setelah pawigunan aplikasi Peduli Lindungi kemargiang oleh Polsek Pupuan miwah Koramil Pupuan antuk sinarengan. Sadurungyane kelaksanayang apel gabungan antuk konsolidasi mangde pemargin pendisiplinan prokes masikian. Kapolsek Pupuan AKP Iwayan Swastika Mausang paiketan danis tata mausaha antuk nambakin pengelola COVID-19 varian anyar puniki. Sani mangkin parikrama justisi nedunang Unit Patroli Samapta, Binmas, Lalu Lintas, Reskrim miwah Babin Kamtibmas. Pinake tetujon justisi prokes nyangkupin wewidangan perkantoran, pasar, genah parkir, pertokoan miwah genah publik sanilianan, sawewengkon Pupuan. Paiketan dane taler nincapang panureksan majang pawigunan aplikasi Peduli Lindungi, inggih punike matutang majang samian krame, sadurung ranjing genah perkantoran, perbankan miwah publik mangde ngemargiang scanning QR Code Peduli Lindungi. Antuk hasil ring seselah inucap, nenten kepanggih pamurugan. Manut dani krama Pupuan sampun disiplin labang pemargin prokes. Ya diastun asapunike paiketan dani nguduhang majang krama antuk state yatna ring panglalah COVID-19 varian anyar. Bisnis Bali nguningayang. Kasus COVID-19 nasional nincap pamiarsa orti punika jagi katur malih ajebos.
Pamirsa kahanan kasus COVID-19 nasional ring tanggal 19 Januari war sekalih tali-kali likur, saya nincap. Wilanganipun ngelangkungin penincapan ring rahina sedurungyane, kantos siu nanggung 316 kalih diri. Pasien kena mawawah nanging nenten ngelangkungin kasus anyar. Pawawahan ipun wantah kantos 500-an diri. Indik kewentenan pasien padam sangkaning COVID-19 kauningin mesai ring rahina sedurungyane. Anut ring data Kementerian Kesehatan nyinayang panincapan kasus COVID-19 kantos siu nanggu 700 setiman diri. Dadosnyane kumulatif ipun langkungan petang yuta diri. Pasien sane kauningin kena inucap wenten 504 diri. Dadosnyane kumulatif ipun wenten siedase 6,4%. Raris pasien padam wenten sia diri. Dadosnyane kumulatif pasien padam wenten langkungan 100 tali diri dawek pandemi ngelimbah kering bulan Maret warse kali-tali kalidasani lintang. Wilangan pasien COVID-19 sani kantun kerawat kantos dasa tali nanggu 700 ya dasa 6 diri utawi 0,3% miwah sane suspek wenten langkungan 5 tali diri. Diadewi Bali Pos Nguningayang. Bali Nguningayang dasan kasus COVID-19 pamirsa orti punika jagi katur malih aja bos. Pamirsa ring tanggal 19 Januari war sekalih tali-kali likur Bali kantun Nguningayang pawawahan dasan kasus COVID-19. Penincapan kasus puniki sampun memargi selami petang rahina. Kewentenan pasien kena kauningin nenten langkungan pawawahan kasus anyar. Raris Bali Masjikayang nenten wenten pawawahan pasien padam. Anut ring data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wilangan kasus anyar kantos likur diri. Dadosnyane kumulatif kasus sani ketampenin Bali kantos langkungan 100 tali diri. Panincapan inucap kauningin rauh saking 6 kabupaten kota. Pinih akeh rauh saking Tabanan antuk kutus diri dan pasar limang diri miwah Badung petang diri. Sanilianan sekadi Jembrana Nguningayang kali diri Buleleng miwah Gianyar suang-suang adiri wenten tatiga kabupaten sane nenten Nguningayang pawawahan kasus inggih punika Bangli, Klungkung miwah Karangasem. Dados nyani kumulatif pasien padam kantun teg-teg ring wilangan petang tali nanggu 6 diri. WNI wenten petang tali nanggu 57 diri miwah 6 diri WNA.
Pasien sane kenak wenten adiri rauh saking Denpasar. Kuentenan Kutus Kabupaten sane nenten ngawuhin pasien kenak leuwih Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, miwah Buleleng. Raris indik kasus aktif wenten 156 diri. Sampun kasiagayang 53 rumah sakit rujukan miwah 1 telung benang genah isolasi sane wedar ring samian kabupaten kota miwah provinsi Bali. Rauh mangkin Bali madue kapasitas isolasi terpusat kantos domas nanggu ulung dase 3 bed. Dia Dewi Bali Pos nguningayang. Pasar ring Tabanan nganggen parkir elektronik. Pamirsa orti punika jagi katur malih aja pos. Pemirsa mekata pasar tradisional ring Kabupaten Tabanan pacang nganggen parkir elektronik utawi barrier gate. Pengupaya inucap pinake prakarsa saking Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan sejroning usaha nincapang pendapatan asli daerah PAD tur sepisanan nambakin pemargi kaon retribusi parkir. Kepala Dinas Perhubungan Tabanan Imadia Semausang ring pemargin parkir elektronik inucap
patas kadi sane memargi ring pasar transit Tabanan. Parkir elektronik pacang kadulurin ring pasar Kediri miwah terminal persiapan ring genah ngerancing suang-suang. Manut dane rau mangkin pangrencana punika kantun kablik bagang tur kesobiahang majeng bang sane mapaiketan. Kerencana yang parkir elektronik puniki pacang kataur oleh silih tunggil bang ngelintangin dana CSR. Santukan yening wantah ngandelang Pemda dana sane kadoenang ringgalai mangkin moates. Punika mawinan muatang penyarengan saking perbankan. Manut mantan Kadis Koperasi dan UKM puniki pemasangan parkir elektronik sida nincapang pendapatan retribusi sayan pasti ke wiyadin akurat. Rikalaning data ngeranjing utawi transaksi memargi pramangkin sampun prasida keselehin oleh sistem. Punika mawinan pemargin puniki kejan tenang efektif. Madiasa ngawawohin indi kepuniki kantun kedadosang rencana tur muatang galah. Pamekas ring warsani mangkin anceng retribusi saneka kelola Dinas Perhubungan Tabanan wenten petang pos inggih punika retribusi penyediaan pelayanan parkir ring sisin margi ageng, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pengujian kendaraan bermotor, miwah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, retribusi terminal. Saking kuentenan petang pos retribusi inucap nelasang prebio langkungan kutus miliar rupiah mesai ring pemargin warsani lintang. Manik bisnis Bali nguningayang. Pemirsa Orti Iwau pindah ke pemuput Orti wengini mangkin. Pindah ke usaha nambakin penglalah COVID-19 ring Bali, elingan piteket ibu, patut ngangen masker, patut jaga jarak, sampunan mepupul, miwah patut nguangsuh tangan ngangen sabun. Melarapan piteket ibu Indonesia Presiden Bebas COVID-19, nyujur Bali bangkit, Bali era baru, miwah Indonesia maju. Ngiring rega teranyar tiosan untuk subscribe, miwah like ring YouTube channel @newsbali.tv. Saking gedung pers Bali Ketut Nada Denpasar, titiang sarang pengrembak Orti Bali ngaturang suksma antuk kuratian idedane saha ngelungsur mepamit. Om Santi 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 Om.